Jotono no lam sogo ani channel lo kai tamung no ani channel no subscribe khlaya ko kai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos na ga phadi tini kaisa ketal notification alainai o notification jaka central reserve police force ni bokhaktoi kenor video no paithak jorate naitong di kam ka saimana ni bagui ga phadi official notification alaina o official notification no tamri jaka amaka official notification Omo Rizaka, Directorate General Central Reserve Police Force ni bukhaktui kangkai official website no tang description no ri ruwana norok thangai visit khlai naiti oro advertisement notice rizaka requirement for the post kangkai group B te group C post tongnai abo among kangkai non ministerial non graduate tongnai abo kangkai o jagao important dates rok rizaka mention khlaiye abong kangkai date of narokni submission online application khlainani date kangkai 1 tarik ni simi chengkha abo last date tongnai 21 tarik May 2023 jora tongnai narok aboni bisingo narokni application of fill up khlaina rokti tei admit card release ngai CBT ni bagoi kangkai 13 tarik June 2023 rizakha tai written exam ni date bo rizak tonga jakawa kangkai o jagawo pay scale rijak na kangkai abo sub inspector RO sub inspector grade 2 tongo post or group of post bo tongo pay level tongo tai pay matrix tongo norok nai de abo pay matrix ang o je PDF abo ri renai oro vacancy tongo total vacancy sini ST ni bagai ingkai to 16 ta tongo total ajakawo sub inspector o khoroksa tai haike kabangma tongoro assistant sub inspector technical long kangkai 11 ta post tongo sin ST ni bagai sub inspector civil male o jagawo khorok ni tongo haike sini ST rok ni total vacancy 16 ta tongo jagawo age limit kangka jagawo age limit dijaka sub inspector radio operator crypto technical kangkai belo 30 nga nangnai saka kangkai tai o jagawo tongo tei kaisa je post ni bagai kangkai abo kangkai 30 years ni se kom nga nangnai saka jagawo haipano sini ST rok ni bagai to jagawo 5 years ni relaxation rijaknai kenorok apply khlaina di tomung no norok interested tong kangkai tei oro education qualification kangkai nainai di sub inspector aro ni bagai kai bachelor degree nangnai abo haikaba equivalent haikeno sub inspector grade ni bagai bo bachelor degree haikaba equivalent ngna nangnai tei sub inspector technical engkai JBE BTech rok khlaijak rok ni bagai abo tei kisa tongo sub inspector civil amokha chela rok ni bagai simi abo engkai intermediate je course tongmani 3 years ni diploma haikai civil engineering oro je diploma in civil engineering khlaijak rok oro apply khlai manai haikeno education qualification ainai di ang description of PDF no bo ri rowan norok download khlaiye norok bo post no apply khlai man nainai di ajagawo sub inspector technical tai assistant sub inspector draftsman ni bagai oro education qualification tamana class 10 paye o jagawo radio engineer khlaijak tonga nangnai sub assistant sub inspector technical ni norok PDF no jotono nogana norok kamkai nainai di kangkai o jagawo bahai ke apply khlaina angkai norok online mode no apply ma khlainai ke norok tomung no apply khlaina musongkai to apply khlaina di ang apply link di ruwan description no te norok ani yang te apply khlaina musongkai WhatsApp group do 8 di norok contact khlai di ang bai o jagawo application norok je apply khlainai ni application fee kangkai sini SC ST candidate sokni bagai ingkai to application fee nanglak norok o jagawo free one apply khlai manai abo CRPF ni bukhakte je post tongkhormani abo o jagawo tongo center haikaba city of written exam sini o jagawo Tripura agartala no norokni je center tongo exam center written haika CBT ni bagai Tripura agartala no norokni exam najaknai kangkai qualification milikai interested tong kangkai to norok apply khlai naimano norok tomung no apply khlaina musung kangkai to kangka jagao kwbangma tongo PDF ang rirwana PDF to description ri rnai nongno norok nainai di o jagao scheme ngai je written exam ngai CBT o jagao je procedure ngai abo kangkai pulangkai written ngai aboni yagulo physical standard test ngai physical efficiency test document verification aboni last tong kangkai detail medical examination najaknai o jagao tongo
for SI radio operator te crypto technical lokni bagui ingka kai o jagao tamo subject tong norok nai di 100 marks tingnai tai for SI radio operator ni part A part B khaljak tongo je department to norok je post to norok apply khlainai a post to norok nai syllabus boro mention khlajak tongo ang syllabus bori ruano description no norok bo post to apply khlaiman yagulo norok o je PDF no download khaye syllabus nai di syllabus naiman yagulo norok ni exam bahike engnai tamung nai aboro syllabus no rijak tongo bomo chapter tong aboni yagulo CBT paikhankai physical standard test ngai abo physical efficiency test aboni yagulo documents verification ngai physical standard test to angka norok ni height chelarok ni tai buri rok ni tongo jagao nai di chest bo tai o jagao relaxation tongnai sini schedule tribes rok ni bagui ingkai to height chest rogo relaxation mannai o jagao physical standard test paikhanka kai physical efficiency test ngai physical efficiency test to angka kai race ngai tai long jump high jump tai short put ngai abo norok nai di o jagao mention khlajak tongo chelarok ni bagui tai buri rok ni bagui abo PDF no norok manana kaham kai PDF no norok nai di norok ni race rok busukungnai tai important instruction norok porimani yagulo norok apply khlaina mo songkai to norok apply khlaina di angkai ang description of WhatsApp group bori rnai tai Telegram group bori rnai ang PDF a jagao Telegram mo rirwana tai description of bori rnai ke norok thangi download khlaina di o PDF no download khlaimani yagulo norok bujiangi tongka angkai comment khlai di norok je bujiya no tai o jagao procedure tongo online norok ni je submission application khlaimani step by step norok PDF no manai bahike online norok apply khlainai abo nai di angkai tinin bagai amsung nong sitong jotono no hambai